Runmawi TV clear to te chiberve kule vanal chuangi kania Chanchinthar ilongai thlang u amasain chanchin langsar zolte July ni somni pakhat sang ni somni pangazana Max Super Speciality Hospital Delia chatuan rampanta dampabial to MLA Pu Lalrintluanga sailo chuvo in Khan William ani NHIDCL in Mizoram Encol 2 Executive Director Chotlamek Virendra Kumar Jakhar chu Sonin Athak tu Turin Adelbert Susungi and Rod Kovela Political Party lian ber BJP National President Tharwat Tura Buaina Anlatok Chunsom Zela BJP le abechan RSS te inkar achatlo wangin BJP President Term Chelzo to JP Nada Thak tu Tur Anlarwat Thelo Tuna Chanchin Kim Changsokin July ni somni pakhat sang ni somni pangazana Max Super Speciality Hospital Delia chatuan rampadda dampabial to MLA Pu Lalrintluanga sailo ruang chuan nimin khan luang mol aizola ani in athlenga nizana lumen ni in vo in khan vuyani kumsomruk pangami Pu Lalrintluanga sailo ruang hi nimin khan minister le MLA te baka MNF party shwai tu engemoza tin lengpui airport a anodong songa sarkar thilpoimo tia Delia kal home minister puke sapdanga le damlo na awanga Delia in enkola kal serluibial tu MLA Pu Lalrinsanga ralte ten Pu Lalrintluanga sailo ruang hi anranzui hobok Pu Lalrintluanga sailo hi kumin April ni som paruka changkhan kho secret helovin na oma Greenwood Hospital a voini lutin typhoid ten atlak buaka wangin adam fel hlei thelova June ni sang ni somni panga khan Max Super Speciality Hospital Delhi an pana pneumonia anei tel ti shat zuini in engemochen anin enkol nuwa karni nuwa enfiale turin an hoa hemi nu hian ranung se in atlak buak zuile ta ka wangin ain check up le hun thlen ma in June ni somni pakwa sang ni somni panga khan Delhi an pan le ta a thinlian mit liam le nadang ten tlak buak chunzomin June ni som pakwa sang ni somni panga inrin nia changin ventilator man ngain aum tahiala dialysis ti ani mek line heart attack nei zuin July ni somni pakhat sang ni somni panga zandar kwa khan chatuan ram apanta ani kumsang khajakwa somsari paruka kumsom parukmi chhoni in India laka zalena swal tu MNF azuma kumsang ni le so pariata MLA in thana khan avai khatnan dampabiala changa thlantlin ni in MNF tiketa dampabiala changa tling masabel ani nge kumsang ni somni pathum in thana abial ngaya ding le in avoi ni na tan thlantlin le ani khotlang lama term li chung VC member tan thlantlin ni in term thum chu president tani a hemin hu hian branch wai me president le finance secretary te ani zui le a MFA Mizoram Football Association a po term ni chung executive member ani to bok meni kwa sang khajakwa somret le paruka lalbiak chhuaminen in nein fa panga mi pa pathum le meichia pahni anni ani FCSNCA LRNS Minister Pubilal Chanzovan Lotling Turchuan Zirna Sarangai Ti in Mokpurna Manikova Tla Apiang Tlanchiat San Mailova Chataka Len Swak Turin Rimtaka Tho Achul Thuasoi Government Shangbana College Fresh Social and Facilitation Program man puina a he thu hinimin khan Pubilal Chanzova chuan soya zirlai te chu college an kalchan chiang tura cha in tunang hun chahi ain her chuak le don lova tun hun kan man dan hian kan malam hun ashila wangin kan zirlai te akil khorber thlengin kan chiang tura ni ati zirna tibala thei thil chang sang te kalchan ngam achul thule tui chil khopa zir turina chabok Pubilal Chanzova chuan chung ko khosak inang lo tak tak kan ni mai thaya tuna kan ni na angang hi ma kan son pui tura manro changkai tak tak ani vekti kan shetura ni ti a khotlang le ramtana mi changkai le mantlak ni tura injir chhuak turin zirlai te chu a chabok ani Party Shangshangin dampabial to MLA Pu Lalrintluanga sailo anui thule achungte athopuite le abial mi puite antorpui thu thuchwa siamin antar langhlom Pu Lalrintluanga sailo chu kumsang khajakwa somsari paruka kumsom parukmi chawnia zalena swal tu MNF zoma atop thlenga oma remna zia ani nualo ho ani thule second lieutenant akai man thu MNF chuan antar langa overground politics apo MNF tana chanem ngai taka thoka ni na shang chel chho tuna
National Core Committee member ni lai ni thu an tar lang bok Rural Lai ZPM party po in ramta na kan tho pui Pu Lalrintluanga sai lo dam pabial tu MLA in min boral san tamai hi poi kan ti in kan uitak zeta ram mi pui te tan po chan na sataka kan nga yan ti a ramta na rong an lo bol to na zong te an thengil to lo tur thu an tar lang Pu Lalrintluangan akal san achung te le party lama tho pui te an tor pui thu le pathian thlamuan na le pui na an chan an du sak thu ZPM thu chwa chuan an tar langa Congress party po in dam pabial tu MLA Pu Lalrintluanga sai lo an wi thu chwa siama tar langin akal san achung te le atho pui te abial mi pui te an tor pui thu an tar lang bok Pu Lalrintluanga chu pachatak ram rong bol na po ti taktaka thil ti chin ani thu tar langin mi thil phal abial te ta na achaber du tu zirna ngai sang mi Mizoram tan chuan khoya po fe chuaka thei top chwa in huam reng dikle cha nia asha chu hwai taka khoya po din puingam mi hlutak bedong ve ngai lo politician ni in antar lang bok BJP Mizoram po in Pu Lalrintluanga sai lo anui thu chwa siamin antar langa MLA term ni lai ni theile VC a po term li lai tling thei khotlang rongbol na in mangtak ania hengti awang hian ama hi pachale thil ti tak mi ani zia alang antia Mizoram in hetiang MLA mi chatak kanchan tamai hi apoi kanti in MNF le achung te kan tor pui tak zetani antibok PC party po in Pu Lalrintluanga sai lo anui thu le achung te le atho pui te an tor pui thu chwa siamin antar lang bok ani NHIDCL in Traffic Management chatak le PWD puina andon chuan ni som chunga kongchia te siam that thei anin be sei He chutkhom kai shwai tu Commissioner and Secretary PWD Pu Lalrintluanga Chief Minister Thuro nanga chutkhom man mo chu ko ani thu soin NHIDCL in kon pile sai rang in kar kong an siam chu an enkol zui chatok lo awanga achia thu le man mo taka siam that nga ya aum thu asoya NHIDCL in kong thom thatna an tho chanpui turin Mizoram PWD ruat ani thu le kong chelai te siam thatna PWD in an tho puina turin cheng noi zarwa manani thu asoi PWD Engineering Chief Point Mizoram PWD chu NHIDCL te chanpui tura anin pe thing thu asoi vebok NHIDCL Technical Director chuan kong siam thatna tho ani laya lirthei tlandan mumal tak Traffic Management chatak le PWD te chanpui na nen chuan ni som chunga siam that thei abe sei thu asoi ani PWD le NHIDCL ayo chukhom hian arang thei ang bera kong chelai te siam that thwai ani theina turin na tho dan tur vilzui tur kolasip DC kai shwai Joint Operation Group andin ngal bok Meteorological Center Aizola Director Pushudir Kumar Divedian Larsap General VK Singh Muin an malak na le machopte asoipui Pusudir Kumar Divedi chuan an malak na lang sarzinga VVIP mikhwal anom laya an kalna tur muna khom dan tur shillok na siamani thute nisari chung zelatana Mizorama khom dan tur shillok na siamani thute tourist hipna turatan Aizol Air Quality Index siamani thute le Mizorama khwalzin kaltamna munpali thanchoa khom dan tur shillok na Tourist Places Forecast siam ani thute darka rukalta a khom dan kimchang social media le website kaltlanga tarlan te atel thular sap chu ashil an machopte polar sap chu shilin kumin chungeya mission mausam noya Doppler weather lai puitlang Aizola bunte Mizorama cyclone tle chinzinga za zela somkwa te chu chimlama changa lo thok ani awangin siaha Meteorological Office buntele zirlai titan Aizol Meteorological Center Training and Awareness Center din te chu an machoplang sarte ani thu Pusudir Kumar Divedi chuan larsap chu ashila hengba ka hian nakin zelata na lawin ro man lok nan Aerodrome Meteorological Station ASM lengpui chu tun ai changtlung jok Aerodrome Meteorological Office AMO lankai antum thua shilbok larsap General VK Singh chuan Meteorological Center Aizol malak na le machop shang te cha ti thu soin na thok tu te afaka an malak na te chu tun aya zawzo ka ti lara puddar zungzung ani theinan line department le media te zawzo ka thopui tur le mizo mi puiten changkai ta kan chhor theinan mizo chong nge ya tarlan tum turin alo cha Mizorama radar bun thwai ani theinana mala rang turin acha bokani
NHIDCL in Mizoram Encol 2 Executive Director Chotlamek Virendra Kumar Jakar Susonin Athak Tu Turin Adelbart Susungi and Ruat. NHIDCL Office Order alandanin NHIDCL Achanga Mizoram Encol 2 Executive Director Virendra Kumar Jakar Suson Aniya Athak Tu Turin Adelbart Susungi Ruat Aniya Chotlamek Virendra Kumar Jakar Chu Achotlak Hun Atopuna NHIDCL Head Office in report to Rati Ani Nimin July ni somni pani sang ni somni panga khan Mizo Zilai Pol Shrai tu te chuan Thuthar Theder tu te ma a Mizoram ele bar lak lu na kong pui pui mo tak kal hlei theilo khopa achiat laya Executive Director Virendra Kumar Jakaran August ni sari thlenga chol ala chu shathiam har anti thu an lo soito a Mizoram umtla ka an ngai lo ba ka a deputation term atop to awanga a term po sei an rem ti lo thu te Mizoram lo let le to lo tura an sha tir thu te an soi ani NHIDCL Managing Director Dr. Krishan Kumar chu nimin tlai lam khan Lok Sabha MP Pu Richard Vanlal mangayan Delia muin Mizoram NHIDCL kong siam chungchang har sana shanga soipuya NHIDCL Managing Director chuan Chief Minister Pulal Duoman angin Mizoram Encol 2 Executive Director Anruat Tharthu Pu Richard Vanlal mangai hi alo shilbok Lok Sabha MP Pu Richard Vanlal mangai chuan Vareng Dele Sarang Inkar Kong Chung Chang po NHIDCL Managing Director chu soipuya NHIDCL Managing Director chuan Kong siam na atan cheng vaibel che somnga sanction ani to thu soin furawanga an tho chak theilo thu tele sai rang kon puin kar po thakhat chunga thozo an tum thu Lok Sabha MP Pu Richard Vanlal mangai chu alo shilbok ani Kumin January achanga voin thlengin na thial District Police in Thubuai somthum anziak lut to a heng zinga in rok Thubuai tam Berlin Thubuai pakwa anziak lut to Nathial SP Pushivam Shidar Thova voina crime review meeting atarlan ani danin Nathial District Police in Kumina in rok Thubuai pakwa anzia lut to kai noya mishing sompanga anman to a ruk Thubuai pasari ziak lut to in mishing parukan mana rihlo le kai noi Thubuai panga ziak lut to in hemi kai noya hian mi pariat anmana road engine Thubuai pali ziak lut to in hemi kai noya hian mi pakhat anmana intinat inbum Pongswal, Buena Siam le document lem Thubuai pakhat cheu ziak lut to in heng kai noya hian mi pali an man to bokani SP Pushivam Shidar chuan case IO 10 chatagin na an thoknia soin lom ati thua soya tun aya chanlale zwal tura cha in Indian Penal Code IPC thak tu Bharatiya Naya Sanhita BNS man ani nuwa phei chuan case IO 10 ti tur an nga le zwala chanlak le zwal achul thua soibok Voin Khan Champhai District a sap thei ching thar tur te tan Champhaya sap thei chin khu hon na hun man ani Horticulture Minister chuan voin ve Khan na Bird Warehouse Infrastructure Fund cheng noi somnga le pani sing ni mangasak thlai thar da khom na tur collection center munmel tha ami le cheng noi za som pali sing ruk le sangli mangasak New Champhai Horticulture Complex te hongbok Pusilal soivanga chuan Mizoram mipui te hi kanla that chelo ti in mitam jok chuan na an la thok tak ni in a soya tun sarkar term chunga po khoshang shanga fanto thule mizo te chu na thokna satak kan ni ti a mu thua soi Horticulture Minister chuan na kan thona sat anghu in a hlok na hi kut na thok tu ten kan tel na salo hle atia kalphung thar sarkara chuan Chief Minister in au puina sat kut na thok tu te lam hoin sarkar po achena sat hle ni in a soi Pusilal soivanga chuan hunrei takachang to a ro man na lo siam lok to thilawanga dampabial to MLA Pu Lalrintluanga sailo athla liam thelo she omati thu po asoya akalsan anupui fanau tele ramrong kabol puite sha thiam na ka ngena ni atibok Mizoram pon lam sanchen ilongai thak chunjomang u Kovela Political Party Lian Ber BJP in National President Tharwa Tura Boina an latok chunzom zela BJP le abe chan RSS te inkar achatlo awangin BJP President term chelzo to JP nada thak tu tur an la rawat theilo Kumsang ni somhi palia BJP hian party mala majority nei theilo awangin Modi le Amit Shah te thunei na RSS laka atlaniam na salea
RSS hi BJP nu le pa anga hial ani awangin BJP le RSS inkar chalo hian President Tharwat turpo hi angong meka President nilai JP Nada hi kumsang ni somni a kumthumata na ruat ania kumsang ni somni pathum kha na term top to ma se athar an ruat thelo wangin JP Nada hi BJP National President Anita Rengani kumsang ni somni pali Lok Sabha in khana BJP kha MP zathum le pathum achangin zani somlia atlaniama hemin nu hi achang hian Modi le Amit Shah thunei na hi atlaniam taviau maya anma ni nai tu party minget ming pathum rima se RSS Pompuina atel lawa wangin BJP President Thartur hi annei thei tari lawani BJP le anu le pan ti hial RSS boruak chalo chome khi India rama meeting a event lo tak anime ka RSS ne na anin kara chatlo hi chuan BJP po hian an chakna thashui an lo na sa hle do ni in shat ani US President Donald Trump chuan Republican Senator Tehma India le Pakistan Indo kha US wanga top thei ani thua soya Republic of Congo le Rwanda te Indo na po US malak na ati to pani ati India ram Parliament monsoon session a India le Pakistan Indo na ti top na konga Donald Trump enroll na soichwa wanga innial buaina atlen nulokin Trump hi atong chuak vele ngala US President chuan nuclear nei ram pani Indo na kha ti top thwai ni lo sela chuan nuclear Indo na chuak thei ani atia Indo thona panga ka thlak man ani thua puang bok Trump hian Kosovo le Serbia buaina anti top ti soin Joe Biden kha chuan heng ramte buaina hi angai to phak lo thule an ram mingpo asiat lo hial tur thu a soi nge Myanmar sipai ho tulumin onglainan US nena inremna kong azon meklain US House Committee chuan Myanmar sipai council laka beipui thak na turbil pathum apom US House of Representative Committee in Myanmar kai hnoi bil pathum apoma hian tuna US in Myanmar a shek na baka No New Burma Funds Act HR 4423 chuan Burma Military Council chu a shek na zual le turanga yani a heng baka hian Burma sipai ne na inzom sumdong te shem na turbil Brave Burma Act HR 3190 le Burma Rama Genocide le Burma Genocide Accountability and Protection Act Burma Gap Act HR 4140 bilte US House of Representatives Committee chuan apom boka bil pathum te hi lower house le upper house pompui tura thelu alani le donani US House Committee in bil pathum an pom te hian US chu Burma mi puite lama achanga rorel na dik nam inpum khatna le democratic transition a thlop thu tarlan ania atumber chu sipai council sumnar ti tlemte spring revolution le Burma mi pui thlopte sipai thil ti swal chungchanga thushe tu zon chwale thlop tur puite ani thu tarlan ani bok khate song kha Chanchinthar kan puan thei te chu ani e